di lalamo ang pong asbok, ding minuli, ligaya, banwa. Kaluguran kong kapatad, nung maging tututa mo po ngeni, at nung ngeni mo rin, muli ta mo ligaya banwa, muli ta mo kayang buong buo, mekad galang, di lalamo ang pong asbok, ding miras, ligaya, banwa. Uling emi tutugma, ingke katamong sasabihan, king kaya katamong daraptan. Kaluguran kong kapatad, ating pang oras, ating pang pamikatagon, ban kalupa na ning pangane, magbayo tamo pamisip, at magbalik tamo lub. Baka nano tamong magbayo pamisip, atin niyang tuturo kaya katamo, y Apostol Pablo, kapamilataning sulat na karing tao, Pilipos. Nga na, mo isipan ingke kayong sarili. Aliwa mo ingke kayong pamangailangan, ingke kayong buri, yang pakibalak yu. Pakibalak yu la naman pamangailangan, ding kapara yung tao. Iyu na yula, kesa karingke kong sarili. Lawen niya'y Kristo Jesus, nga na, bistaman Diyos siya, linubas na ing sarili na, at pinili ng maging metong ayalipan. Peka baba na po ing kayang sarili, uling kinawul na ing kamatayan na ning metong akriminal. At king depat na, mayakit ing kayang amano. Kapamilatana ning gewana, may yakit ing kayang paniwalan. Ing kayang amano, ampon ing kayang dapat, metong mo. Kaluguran kong kapatad, kapamilatana sana ning pamagdebusyon tamo king Santo Rosario, at pamigunam king amano na ning Diyos, at ing pamananggap tamo king Eucharistia. Mikasika ng tamo sanang gawan mong metong ingke katamong sasabihan at daraptan, ban kanita, maging kapanipaniwala tamo, at mabiyena katamong patutu ning Ginoo. Abe-abe tamong ining ipasyag, ingke katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, linalang king banwat yato, at kang Hesukristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Berhen, lina sa lalong ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at nikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye. Pepaytas siya banwa, makulukluk, wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukhom ka rin mabye ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko, king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alananga. Amen. kapatad, eta mumunang isipan ng kekatang kapakanan, nune manalangin tamo para karing pamangailangan din kekatang kapatad keti, at nukarin man king yato. Manalangin tamo king Ginoo, kabang nga tamong sasabi, Ginoo, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Ginoo, bustan mong antabayanan na kami, ningke kang amano. Kambening balayaning Diyos, ing iglesia ningke katang panahon, banding galamena at pamuntok, antabayanan no ning pamisip ng Hesukristo, king pamanyurang bitmong katapatan king Diyos,
at karing parang tao, manalangin ta king Ginoo. Ginobustan mong antabayana na kami ning kekang aman. Kambering ebisang miyabye, ang pangking karelang kasalpantayanan at konsensya, ban akit de ing dalan pabalik king Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginobustan mong antabayana na kami ning kekang aman. Kambering magdulap king kaburyaning Diyos, king Aldoldo pamibiyebye, ban king mitmong kapakumbaban, arapat tayo ti, kambening kamalayon na matbudtangan, manalangin ta king Ginoo. Ginobustan mong antabayana na kami ning kekang aman. Kambering magobra king pangmaldang pamamalita o mass media, banigalang doring tao ating katutuan, at mambagla king kapayapan, at pamikaintindi no karin man, manalangin ta king Ginoo. Ginobustan mong antabayana na kami ning kekang aman. Para karing hanggang makibat opo king Diyos, at king metong at metong king matrimonyo, ban mapipasiknangan lo king katapatan ng Jesus, at king tapat dang lugod king mayap a pamilyang Kristiyano, manalangin ta king Ginoo. Ginobustan mong antabayana na kami ning kekang aman. King katahimikan, mi papanalangin tamo para karing kekatamong sariling kapagnasan. Panalangin tala ding sablang manimuna, karing kekatamong miyaliwang Black Rosary Groups, king parokya, mananasanang antabayana na lang Ginoo, kabang pasulungan da ing debosyon king indong birhen. Antimurin, ipanalangin tamo naman ing kayadwanan, ding sablang sasaw pat magmasabal king kekatamong parokya. Ganakantala naman at ipanalangin ding survivors at ding meging biktima ning pamagragasan ning dahar inyang October 1, 1995, karin king Kabalantian. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kaidwanan ng among Rick Luzong, magmasusi king anibersaryo ning kayang ordinasyon ng tingpari. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan ding kay katamong altar servers, antimurin ning kay katamong Ladies of Charity king parokya. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan ding miyasawang Ramon at Darlene Alonso, ating karelang pamilya, Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, ing pamilyang Argao, Florentina Hipolito, Tony at Rose Manalastas, kambeda ring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tamo naman, ing makapasbalidang kaidwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, ating kayang pamilya, antimuri ni Prumencio Opulencia. Ipanalangin tala ring hanggang kapatid tamong magmasusi, king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na Aaron Poblete, king kayang 18 banuang anibersaryo ning kayang Kebaitan. Panalangin tamo naman ing ligtas ng pamanganak Christine Lingat. Panalangin tala ring hanggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Peri Dairit, Dolores Velasco, Ginena Caspe, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Alan Simbul, Francisco Velasco, Nick Jan Opulencia, Aurora Bautista, Emiliano Cunanan Jr. Antimurin, ipanalangin talo ding sablang magdebosyon kang Santa Teresita. At ipanalangin tamo naman ng kaidwanan ding pamilyang Bautista ating kaidwanan ng Marget Lecaros. Yulino sana king kairian ng maligaya ding hanggang kapatid tamong mayang unabie, lalong-lalo na ding kaladwari Ricardo at Juliana, Vicente at Apolonia Canlas, Dr. Robert Flores, Sister Evangelina Fernandez, OP, Irineo at Epipania Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Dos Biminda Pamintuan Opulencia, Amor Tuazon, Jose Domanico, Emelita at Juanito Dizon, Nelson at Johnny Manalang, Rionel Lazatin, Violeta Vital, Reynaldo Legaspi, Vicenta Vital, Julita Kong, king 7 banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, Grace Monterrey, ampon di Angel at Feli
zapanta at ting maldang kaladwo. Ipanalangin talangan inggit. Ginoo, bustan mong antabayanan na kami, ning kaya kang amano. O Ginoo, bustan mong antabayanan na kami ning kekang amano. Pagkaluban mo kaming sikanan, ban kanita, apisan metong mi, ingke kaming sasabian, kingke kaming taraptan. King kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo iting daon kaning gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, tanggapan mo reting ahin mi, at gawan mong pagmulaning kanwanan para kay kami.
Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tiliya ke kayo. At kaya ka antimorin, Yat nayo ring pusuyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa. Diyos king alang anggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, paulin ing kasalanan mi. Ginawa ka pamuring paralan. Ban makapagbali kelub keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi. Ban nating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana ring anghel ning banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilan man. Misuge sanang siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, kabang aming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ng espiritu mo, ban para kaya kami maliari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape at pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at pinumkokan iti. Iti iya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, ami bubu para kekay at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ning pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang mengayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen ay tuning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, Santa Teresita, akekeng parangalan king Aldo Waiti, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Abe-abe tamong ening pasawag king igpa, ban kanita, ingke katamong amano ang pondapat, maging metong lamong. Ikabos ng pamiyoginu king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan,
at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kay kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiyag ko kay kayo. Emo sa babalikdan, din kay kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kay kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kay kayo. At kaya ka antimo rin. Ipakit tangin ning may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan kay kayungan po. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad laring mayawos magisulu, kingapuna ning kordero. Gino, e ako matampan tanggap kaya ka, dapat yakas ngay nga mano mo at pumayap na ako.
Manalangin tayo. O Ginoo, mananasanang iting Eukaristiya, nung numi papasyag ing kamatayan ng Kristo, pagdala na keng kaligtasan at gawa na keng kametong naking ligaya, uling ginuya, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Lukluko pong pasibayo para karing kaya katamong kapabaluan. O munang dili po, agatan na kayo pong makyabe, king kaya katamong Hora Santa o Holy Hour, ng daratang Webis, October 5, alas 6 na po ning bengi. Kaya kaba na po ning Oras Santa at intamong pamangumpisal. At ita pong Biyernes at intamo naman pong makuya the adoration to the Blessed Sacrament. Itang alas 6 na ning abak at atin mo naman pong pamangumpisal. Dita pong bisang mangumpisal, pamikatagod niya po ini, bangka nito, makapagbalik tamo lub king hapong Ginoo kapamilataning sakramento ning pamangumpisal. At ita pong Webis, ing kaya katamong Oras Santa, panimunan din kaya katamong EMDC, kaya rin na nito, mika regular monthly meeting la po king Paris Hall. So, agkatalangan po ding egan-agan ng EMDC kaya betamo. Kadwa po, nempong daratang Domingo, October 8, alas 7:15 na ning abak, kukumbiran talangan po ding hanggang tatagal kapitan, kaya king San Jose, ding adwang tatagal kapitan, ding tatagal kagawad, SK chairman, ampon SK kagawad, bangkanita po, abe-abe tamong mga di, bayo ing umpisa na ning kampanya, at bendisyonan tala, at sana adwan tamo yung grasyang gawan tayo iting electoral process, king makakristyanong paralan. Kailangan tayo pong ipakit ing impluensya na ning kakatamong kasalpantayanan, Kristiyano at Katoliko, kaniting daratang eleksyon. Bangkanita, ing bunga ning kakatang pamanalangin, pamagdebosyon, at kasalpantayanan, mayakit emo kilub ning pisamban, nune, king kakatamong komunidad. Gawan tayo pong Kristiyano ing kakatang eleksyon. Kailangan iti ning kakatamong bansa. Bangkanita, mikatune pamagbayo. Inya diganggang tatagal, kakandidato, nempong daratang Domingo, asahan mi ingkay kayong pamanagon. So, king Del Pilar po, neng Tres, karin marapat, king San Felipe, itang October 7, itang alas 5 ning gatpanapo na misa. King Juliana, ita mo namang October 8, itang gatpanapundang misa ka rin. At deta pong sobri para karing maldang kaladwa, ipamiyeda no kanyan kaya kayo. Di taklamo po detang spaces para isulat yung lading lagyu, malyari ko pong mga bit lagyu, king meto nga papel at palubyo na lamo po karetang envelopes. So ding ali kum tamo pong pera, king kaya katamong tumba, ore ni puring maging parasanda. Kalupa na po ning gagawan tamong banwa-banwa, ila po ding maging initial funds, seed money, para king kakatamong Christmas gift giving. At mamiyatamo naman pong allocation para king kakatamong bakal, karing alam bakal uling pag-isa na po itang kakatamong pondo. So sana po maging generous tamo, lawen tayo ni ding mete, sa saupandala ding mabiye. Bangkanita maging mabiyeya ing awsan tamong Communion of Saints, king kakatamong parokya. At bayo po mayaring misa, gampanan tamo ing pamitubod at pamamendisyon, karing egan-aganang manimuna, king Black Rosary, king kakatamong parokya, nganing bulan na ning Rosario. At inya pong adwang importanteng sangkap, burita mong idagdag, king kakatamong pamag Black Rosary. Ngunang dili po, ita pong Biyernes, basan tayo ing Ebanghelyo, para ketang daratang Domingo. Diyan da kayo pong material, malyari yung gamitan para king pamipalino at para king punto ning sharing. At kadwa po, yapin ing pamamasa ketang makuyad katisismo tungkol king pamitatag karing basic ecclesial communities, king kakatamong parokya o ding mga lating komunidad Kristiyano, bangkanita po da santala ring parokyanos ay tamo akakayabe karing kaya katamo pong kapag masusyan kilub ning pisamban. So sana po
o yan ning maging parasana ning kaya katamong pamag Black Rosary ngening banwa. Ngeni po, gampanan tamo ing pamamendisyon at pamitubod karing keganaganang manimuna king Black Rosary karing kekatamong komunidad. Awsan kula po ngening lumapit king arap ning altar ding sablang manimuna karing kekatamong Black Rosary groups king mabilog parokya ngening umpisan tayo ing pamagmasusi king bulaning Santo Rosario. Lumapit ko po keni. Talakad ko po at lumapit ko po. Mag-spread out tamo po king arap. Kaluguran kong kapatad, matulaya ing kaya katamong parokya, uling misan pa, babyeyo ing kaya kayong oras, sikanan ampon kagiwan, ban panimunan la ding mialiwang grupo, karing kaya katamong bisitas, purok, distrito at komunidad, king pamangadi at pamigunam karing misteryo ning Santo Rosario. Kabang pagmasosyan tayo, ing bulan ning Santo Rosario, ketiking parokya ng San Jose. Adwan tamong ngeni ing bendisyon ng Diyos, ban sa upan at antabayanan na kayong ganap kaniting debosyon at misyon. Nupong malyari kong siklod kayo po, at tamo pong sisimba, talakad tamo, itas taladeng walang tanggamat, at abe-abe talang ipanalangin. O Diyos, ay pami, kapamilatanan ning Nuana Birhen Maria, at ning kekang talasuyo, Santo Domingo de Guzman, pigkalugme, king kekang banal na iglesia, ing debosyon, king pamigunam, karing maulang kapalyarian, king bie, ning ginuming Jesucristo, kambening kayang indu, ing Nuana Birhen Maria. Adwan mi keka, ing pagkaluban mo lang sapat ay inspirasyon, dening kekaming kapatad, ban managkat at manimuna, king pamangading Rosario Aldoldo, kaya kaba na niting bulaning Oktubre. Sa upan mula, kabang kukumbiran dala, ring karelang kasiping bale, kapuruk, ampon, kabaryo. Ban abeyabe lang migunam karing misteryo ning Santo Rosario. Matulala naman sanang makiramdam at mibule, king maya pabalita, ban sumulong mo naman ing debosyon, king kekang banal ayamano, king kekang parokya. Mananasanang ding maganap pamitipon karing kekeng komunidad, kaya kabaniting bulan, isadyada kami, ban abe-abe milang italakad, ding mga lating komunidad kristyano, karing kaming baryo ampon purok. Ipanibala mila keka, deting maya paparasan ning kaming parokya, sa upan mo kaming abe-abe manigobra, para king katuparan da. Adwan mi naman, king bendisyonan mula deting larawan ang magamit, ban kanita, pagdaladalang grasya, ding sablang pamilyang dalawan da, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya kayo pong manimuna karing mialiwang grupo para king Black Rosary at inla pong ibiye papel kaya kayo itang makuyad katisismo
para karing basic ecclesial communities, paninapan tamong itatag king katang parokya. Basa nyo po det Aldoldo. Salamat po. Inginuman na tiliya kaya kayo. At kaya ka antimorin. At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingigpa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Abag masusyantaning banal a misa, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos. Wanan niyo po detang papila pangin ng Brother Albert.